sanibonani ninjani ukwebosi lo waseKade Mahlahla Mnyama angihambi ke namhlanje ngedwa namhlanje ngiphethe bani ubotho saqala ukutshela ngaba nobani namhlanje waba lo mdala ibhecala se-overseas awusifuna madoda sizokwenzani kahle Khuthuza Mfowethu ngihamba ngiyacinga la ngiyabuza ukuthi abantu ababukele bayibuza ukuthi kwenzakalani sokwenzani namhlanje sosapota umfowethu okuyi-dancers lami umuntu engigida naye abaningi bamazi ngo-KFC MMS KFC bafenda thola akunankinga mfowethu so manje njengoba sazi mfowethu ukuthi kunabalandeli mhlambe bakho babhala umatric manje bayakulandela yimuphi umlayezo ofisa ukubashiya nawo mhlawumbe ukubagqugquzela nje noma bezoqala ukubhala manje kodwa akunawo amandla amangakanani kodwa ngizocela nje ukuthi bacelele uNkulunkulu wami engimthandazayo ongilalelayo bacelele nabo uNkulunkulu wabo obalelayo ukuthi ngathi futhi bengabhala kahle futhi bafisela okuhle ngoba isikhathi esiphila kuso njengamanje ngaphandle kwemfundo futhi kunzima kakhulu angiyakuzwa ngithe ngiyabheka lapha ku-YouTube izolo ngithi ngibheka ingoma ilalela angiyitholi kwenzakaleni ongilandela lapho bese uyatshela abalandeli ukuthi bayithola kanjani okanye iphuma nini ukuze sokwazi ukuthi sikulalele nawe siqhubeke siyiphushe ingoma yabo kodwa noma bengiyidlala ngimemeza abantu beyivuma ngoba iphume ngo-12 ngo-12 kuzosa kube namhlanje so isekhona kodwa kube nama-delay bekumele iphume phambi kwayizolo angazi ukuthi kwenzekala kanjani lapho ama-app esifaka kuwona umusic kodwa isekhona bafowethu iyaphusha kuphela abantu bagomisa ukuyithakasela ngifutshela umculo wakumapiyano abathubazi ikhona ingoma isiphumile mfowethu so yini ofisa ukuyidlulisa kubalandeli bakho nje njengoba ukhiphile ukuthi imuphi nje umlayezo ofisa ukubashiya nawo nje wena njengokukhuthuza ngifisa ukutshela abalandeli bami ukuthi beqhubeke bodlala umsebenzi wami ngiyabahlonipha kakhulu ngiyabathanda kakhulu and futhi ngicela ukuthi ima kube babona ama-comment amabi ngami bengadibukali bengaphatheki kabuhlungu loyo muntu loyo umuntu osuke ngamthanda futhi angeke ngize ngithandwe yibo bonke abantu futhi ngingalokhunjwa ngingeyona imali yabo futhi ngizonda abantu ngingona ukufa so nje mfowethu ngizotshela nje abalandeli bami ukuthi ngiyabathanda kakhulu beqhubeke bekwenze lokho abakwenzayo bese ngiphinde ngixwayisa ukuthi mfowethu abanye abaculi kunabaculi abagcine beyeke ukucula noma begcine kwabuhlungu ukubona umuntu uma ebhala kabi ngawe kwi-page lakho une-right ukuthi mfowethu usungakuzwa ubuhlungu ebhala kabi nje umuntu ngawe uyambloka yabo umbloke nje umuntu ngiyabloka kunalento ekuthiwa umbloke nje umuntu angaphinde ngibone into zakho ngoba ngakufisela okuhle akwazi ukuthi abantu abawu-80% bencoma into enhle bese kubu-20% uyagxeka lo 20% ususe endleleni yakho ngoba uwona okuvimbayo uma uya phambili ngiyabonga kakhulu angifuni ukuxina kakhulu ngoba ngiyabona hayi i-performance beshisa futhi usukhathele ngiyabonga kakhulu mfowethu kube njalo uphuse njengomntwana ngiyabonga kakhulu bhamba ukuthi ngivala yini igama lesiteshi sakho hayi i-JMJ Corporation mfowethu i-JMJ Corporation mfowethu ngicela ukuthi ey'nkundleni i-JMJ Corporation bafowethu nisayistrand bafowethu niyifollowe ngoba iy'nkulumo zethu enizizwayo ukuthi sikhulume nani bafowethu ibona bafowethu abasizayo ngicela nje ukubonga kwenze lokho bafowethu siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga umuntu omdala ngiyabonga kakhulu ngiyabonga mfowethu